Mospachaka no sé ima ñukamanka Pachamama kayukunata karawashka yarin por ñuka abuelito, tatara abuelitomi tukuy yerbatero, pastero, tukuy yachaykata charipashkani. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Imanashta kapankichik tukuylla rikuq mashiukuna ña kaypi kallarinakpanchik shuk tullpawan kay punllakupi ña kutin shuk mama yachaywacha kaypi rimakrinakpanchik mikuykunamanta yachak experta en nutrición nipanchik paykumi kapan Josefa Guerrero. Mashigu ashawta kikinpa yachaykunamanta rimakripanchik ashtawankarin mikuna hawakunamanta nachu ñukanchikpa sumak kawsaykuta charinkapak pero ashtakuta nara kaykuman chayashpara kaykunataka piwanta yachakparkanki kashna ña mikuna ukuna hampi hawakunamanta. Kay hampi hawakumantaka ñukamantaka primeramente ñuka yachani mapana yuyashpa purikupashkanichik siempre ñukamanta kay paro nishkakunapi purishpa kay Dolores Cacuango nishka Escuela de Formación Dolores Cacuango ukupi ashtawanpachaka yachakushpa shamupashkani hatun apukuna kaykunataka hiwa hawa tukuyta apakrin ñana ñukanchikpak hapinalla kakrin nikuypak hiwata ñana hapina kakrin chayka imashinata defendishullankiman nishpa tapuykukunata churapankari chaykupimi nishani tantanakushpalla maki purarishpalla tal vez ñukanchikpak hiwakukunaka ñukanchik mikunkapak tiana kan ñukanchik tal vez shamuy wawakunapak tukuypapash ñukanchik wiwakunapapash ministerishkami kan ñukanchik gentekunapapash nishpami mas chay parokunapimi defenderishpa ñukanchika nasakishunchu negranuta nasakishunchu nishuk wata ñukanchikpami kan ñukanchikpak allpapi ñukanchikpak tukuy muyukunapash ñukanchikpak granumi ñukanchikpak hiwami nishpa chay parokunapi defendimashpa siempre ñukanchikpak tiyashkanman hampi imashpata runa hampikunaka mana tiyan imashpata mishuk hampikunapilla warkurinchik pasterakunatapash ña tukuchimukrin runa hampikunata tukuchimukrinpika chaymantami ninanta Macanawiywan compañera Blanca Chancusi y compañera Josefina Lemawan shina combatukushka purinkarianchik. Imashpata chingarikupashka ñukanchikpak allpamanta mikunakuna shuk mikunakunatara ashtawa ñukanchikpak shamun ñukanchikpak comunidadkunamanta. Chaykunaka chingarikupashka kan ñukanchik kay fideokuna llukshimupi, arrozkuna llukshimupi chaykukunata facilidadta rikushpa tal vez grano mamata tarpunapika ñana tal vez wawakunaman yachachishpa ña viñay wawakunaka sakirishpa rishpa maymanpash karu llaktakunaman llukshishpa rishpaka tal vez palakapikuna grano mikuykunaka ñukanchik ukullatami ña maypika ña kutin ñukanchik ashalla fukushka murukukuna llaktapash hatun mishukunaman hatunkapara rinchik apanchik. Y ñukanchikpak kawsaypi ñukanchikpak cuerpopi nishun imashta afectashka kan punta taytakunawan rikushpa y ñukanchikpak kunan kawsaykunawanka. Kunan kawsaykunapika ñukamanta chay afectashkaka rikuripanki yapata Coca-Colakunata upiashpa azucarkunata mikushpa colapi nanaykunaka ninanta shamukun colapi cancerkuna shamukun kunankunapi punta taytakunaka mikunkashkakan chawar mishkikunata hampi yakukunata zambu yanushkakunata mana ñukanchik kunanpi tal vez ropa cuerpokunapi yakukunata chirita upianchik sino puntaka mikunkarka chiri zambuta o sea ña tutamanta ña trabajankapak rinkapak chishi tutata zambukunata yanushpa sakishpa rinkarka ñuka abuelokuna shina rishpaka ña trabajashpa muyumushpaka ña zambuta mikunakun nachu mikunakun karian y karianchik ashakuta yarini ñuka abuelokunawan shina viñashka kaymanta
Chaymantaka chayka na punta taytakunaka charirkachuni prostata, na charirkachu nishunlla animal orina nin chashna nishpa nanaykuna chasnakunataka mana charimushkachu kan paykunaka cuidarishpa kawsaymanta granuta mikushpa kawsaymanta chayka kunanpika chay mikuykunaka tukurishpa kunanpi nishpalla ñukapak nietukunallata tal vez chaykunataka ña na gustan ña na mikun tal vez shuk ñukata nalikachishpa rikushina tal vez ña wakin ñetukukunaka ñukapallata apañarin nachu si arroz yanushkayma tiakupika mikunaka apañarin shamukpika wakinpika aminta mikunata yanushka tiyajani chikupilata, aminta mikunata tal vez wakinpika berrowan mayuyu verdeokuna ima churashpa ima yanushkakunataka tal vez kunanpika na yapa mikuy. Mama ima utak kaypi mikuna hawauta charipanchik jiwa hampikuta charipanchik kaykunapi. Kaykupika mikunakuta Makiwa hapipanchik. hapipasha malipaya. A veces ima uta malina kapanchik. Malipaya. Chayupika ima uta jiwakunata. Kaykupika kapan berro, nabo, taraksaco, guagracayo, espinaca, shina zambo fangaukuna shawkunami kapan chaykupimi kashnakuta kashna churashpakuka mikunalla kapan Como ensalada la yagutu nacho. yagu chinaku hasta yapata chirkachirmi churapanirin. Limon guayalichipasun llama limon guakimbi ayasiklachipansam chayukunata. Mirachita chayka chashnakuta. Chay nacho chay ensalada uta golpi churapanki imata ñukanchipa cuerpopaka ali kapan. Kaykupika mas pachaka diabeteskunata charipami ali kapan espinaca y shinallata kay zanahoria pankaukuna chaymi chay diabeteskunata charikunapak ashtawan ali kapan chaymantaka hierro, vitamina ninchik taraksaco ninchik chaykunaka chay taraksakumi kapan ñukanchikpa mishu shimipika pancreas ñukanchika hansa ninchik nachu chay hansakuna pungllishka na mikushishkapi sawkunanachushpika chashna o sea payuka kapan malipay chaykuta y shinallata chay Provecho amigos, amigas, munay, vean nomás lo que tengo una ensaladita súper. Y aquí tenemos nuestro acompañante, vamos a acompañarlo con arvejitas, tostaditos, chochitos, camja, tauri, arvejas. Miren nomás, aquí ya sabe, disfrutamos y gozamos en La Tulpa. Y masigo, chaykupika ima uta charipanchik. chaykupika kapan mi mashpalla hapi pasha. Hapishpawka kaykupika kapan mi jicama pankaku kapan ñukanchik ukuman tal vez kaypika berro kapan jicama panka kapan chay ukuman calorkunata kushpa mishkunapika mal aliento ninchik ñukanchik shimikuna ashna pakarinchik chay ukunapak kay ukunaka vitamina chashna ukunata ayudachun kapan kay upashna madre nanaykunapak kapan kay zambukunaka chay calentura alta presión ñukanchik calentura nipanchik chay ukunapak kapan Chay zambo, justo zambo uta charikpan makikupi. Chay zambo karen, ima shauta yanuyta usharipan wasi ukunapika. Kay zambukutaka yanuyta ushapanchikmi mishi wampish yanunchiklla ña kutin locro ninchik shina mas que cachi mikuyutapish yanunchiklla y chay ukunapika ashtawan karin de repente kunankunapi kay pandemia nishka unkuykuna kari kay ninanta ayudashpa shamurka ashalla yanka timpushkalla yakukupi anchalakuta precocinado ninanchu ashanakuta timpu chishnaku kunuyachishpakusha licuashpaku karakpika chay alta presionkunapak ninan ali kapan mikunapash y chay pankakukunapash mikunalla kapan. Pankakutapish mikunashka. Pankakukunata mas chaykunapika chayka zambo Bueno, kayupina chay ensalada layakuta shinapanchik. Chaykushnalla kayukunaka ñakutin kay hierbabuenawkunaka biksa nana nin kuykakuna ashkan samaykunakuna ashkan chashna ukunapak. Chay upinachu show jicama pankakuta nikuparkanki. Chay ukunaka ama kunuklla kachunka siempre fresco ukuna yakupilla ama yanunkapak mikushpakupish ñakutin alikakpi kay ukunata chay alta. Pankakutalla kaypika nachu. Llullusha panka ñapi pankakutash
mikupanchik chay ukuna shina ukunata. Y chay kaypi bueno fangakumanta rimanajunchik ñakuti chay frutakuka imashta alli kapan. Chaykutaka ña kutin tutamanta ña ayunaskuna hígado, riñón nanaykunata charishpaka chay ukunataka ña kutin mikunalla kapan ima nishpaka shuk naranjagu ima piñagu ima ña tutamanta manzanakutapash shinagun ña ashtawan costumbreta ima japinachakanchik chay ukunataka allichishpa ripanchik punta ñuka abuelokuna chaytaka maymantapish trabajashpa shamushpaka jikamantaka ña chakichishpa patak hawakunapi charishpa kawsankanaka chaytaka llullu ima kunanpi manzana ninajunchik chayka chay manzanata kuinta ima mikushpa kawsapan kashkayarinka. Y mamawan de pronto shuk wambrawan nishun pipas chayra viña wawa yapa tullu kakpika ima mikunakunata kachapankichik de pronto chashna wawakuna alligu viñachun. Chaykupika ñukamantaka kuyaykupi rikushpaka imatalla ukuta charikta rikushpaka primero uku chunchurikutara hampinakanchik chaykuta hampishpa hampishpaka munashpa maski kaykuta lulunwan batishpa tostakuta rurashpa kay jiwakuta yali mikuchinakanchik payta ¿Mayjin jiwakuta? Kay jiwakuta kay pikashka tantachishka kaykuta pikashka kaykutata karunakanchik lulunwan batishpa chaykuta maski na mikuñachik wawakunamanpash chaykutaka karanakanchik chayka lulunwan batishpa ña shina tostakuta rurashpa karanpika paykunaka mikunchik aunque sea arroz shishay cuchara kinsa cuchara arrozpi pero payta yalilla churashpa ña karashpa kaypika ña tostakupika mikupanchik nam yachashpapish Cuerpo washawtapish shinchiyashpa kachik. chayka cuerpo shinchiyapan ukukunata ña mayllarishpa ripan ña ashata bajashpa rina kan arrozta bajana kan sopa de fideokunata kunanpi karinachu mikuna rapida ninchik nunchik ima shinakunata tiyapan yarinka chay ukunata mikushka wawakuna ninanta chunku ukunaka apiyashpa tukurishka ukuna shamupan kunanpi rikukpika punta tayta mamakunapa chunchulikukunata rikukpi kuypi rikukpika sano kan pero si kunanpi wawakuna de 5, 6 años, de 10 años, 12 años wawakunata fichashpa rikukpi chayka chunchurikunapish apiyanajun killu como que chayantaka ña doctorkunaka cáncer al estómago nin chashna kan ña estómago. Chaykunapish yapa Coca-Colakunamanta chay fideokunamanta ashtawan kankanachu. Chaykunamanta tukurishpa pero chayta nanchik kunanpi karinanchik pepas nishkakuna ima ninanta mikunakupika ima charipa kay shuk picante imakuna chariyapan chashnakunata mikushpa chayka chay ukunapi mikushukunapi ña kutin shinallata hampimi nishpa ima cafe negro ninchik ima chishnakunata ima jatun upiashka nipanka chashna ukunata upiashpa na yarjachishpalla kawsak gente shinata upiashpalla trabajador gente ukuna ima tiyankapashkaka. Bueno, vamos a dar por acá lectura a algunos mensajes que nos dejaban. Un consejo para los guaguas que no quieren comer, ¿qué se les puede dar? No, kuna yapata mikunkamamuna pika maski karunpi llama aychakuta tukuy kashna jiwa ukunata kutashpa chay jiwa ukunata salachishpaku chaykupika llama aychakuta karpunpi kusashpaku karana. Kikinba abuelakunamanta o kikinba taytakunamanta yachakushpa shampashkan kashna ukunataka. Mas pachaka no sé ima ñukamanka pachamama kay ukunata karawashka yarin por ñuka abuelito tatara abuelitomi tukuy yerbatero pastero tukuy yachaykata charipashkanipanmi na riksipashkanichu pero chaykumantami kayta tal vez ñukaman ashtawan pachaka chay samaykuna ñukaman Karashka como bendición nipanchik aquí Tayta Dios ña chaypa como que ñukanchik hawa pacha alpa pacha ña ñukapak tal vez chaywan aunque imata na yachani ima linata ninchik escribinata ninchik pero ninchik pero kay ukunataka shuk letrata ashnalla ñuka umapi charipani yarin porque ña imakupanipish ña kaypa chaypaka ña kay uchayku nipani chayka tal vez ñuka umapi chayta practicashpa tal vez letratapish na yachakuyashapani yarin. Y de pronto curso ukunatayman chashnallata kupankichichu o imashta si shuk personakuna ima chashnata yachakungapa munakpika. Ima no sé pico pues yachachiwa imanaypika yachachiripanka shuk ñuka primakuwan shinallata
shuk watakuta parejo trabajashpaka ñuka primawka ñami cambiakukunata preparashpa jatu pan y chaykunawan defenderishpa kawsapan yachachipashkani ñuka prima ñañakuta ñuka washikuta y kunanpi kay churikuna kayshuk kati churikupish yachakushpa rikpan. Sumak pacha. Imatashi nipankiman shuk shamu wamrawkunaman shuk tayta mamakunamanpash ama kaykunata kunkachun y kaykunawan mikushpa ñukanchikpa kawsaykunata ashtawan hampinkapak. Kaykunataka pagui kaykunapi kay shina llakshkamanta tukuy uyashkakuna ñukanchikpa kay mikuykunata kutinlla tigrarishpa mikuyta yachakupashunchik, yachachipaychik tukuy kunanpi chayra kuytsakunkuna, chayra wambrakuna, tukuy shamuy tayta mamakuna y ñukanchikpa punta kawsaykunata yachakushpa ripashunchik nishpalla sakiripan Alicia Chiguta charipash. Muchas gracias a todos quienes estaban en la señal de APAC TV en el programa La Tulpa. Estábamos hablando con la señora Josefa Guerrero, quien es parte de la Asociación Pacarichi Warmicuna, quienes ofrecen su atención en medicina ancestral, medicina quichua en la calle Morales y Guayaquil. La referencia más cerca serían las piscinas de Neptuno, aquí en Otavalo, de 9 a 4 de la tarde. Así que pilas, quieren ser atendidos en la medicina tradicional, medicina quichua, está la Asociación Pacarichi Warmicuna. Sumak punjaguta charipangichi, sumak tutaguta charipangichi, shuk punjagukam. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Bajo un mismo sol.